voin hi October ni somni pakhat sang ni somni pakhat ni ngani ani e Myanmar ram tual chung indona thu thar lam lu chile phot mai teng o October ni som pali tanga ni som pasari kar kalta chonu lam khan Chin pasal thaten Myanmar sipai convoy an state khopui ber ha kha lampana kalmek chu an lo bara khai thut maya junta sipai convoy lir theizat vezat an ti chisak Chin state hi junta hawin annom anmaka anthunun thailo jingami San state Kayin state Sagain le Makwei angthawa sipaiten dodal an hlona satna hmun ani tun hnaya junta hawin thapui thowa ram chung then fai be pui thlak tuma anin buat saina kal zela Chin state ta po hian sipai sang tel anin chek meka October ni ria zirtom ni khan falama tangin ha kha khopui panin sipai trak somthum panga le teng pani an chuaka hei hi October ni sompali ni ngani khan Chin National Army CNL le Chin National Defense Force CNDF ta chuan a thok khatna atan an lo beya CNDF tha puang tu soidan chuan hemi trum hian lir thei ti chiat an nei lo hlau ma se Chin pasal thatei chu ti main an beidong du hau lowa October ni som paruk inri ni khan talan ron khobula an lo lam bun le a lir thei pasari an ti chia saka sipai thi hi pali ayat lem lo an om ngei ni in riat ani bok he in beina hian sipai som panga zetin hliam an tuarani atuk pathiani October ni som pasari khan sipai calcium tan le mek ta chu talan ron atanga mel thum le kahla ta al khobula Chinland Defense Force CDF 10 an lo lam bun velia lir thei pakuangot an lo ti che sak le ani chutial lir thei som paruk zat ti che sak ani ta ka chuan kalzom zel hlei thei lovin ta al kwa Myanmar sipai te hi an inkul tangot mai ani be an to nunun berna hi falam atang phei chuan mel somni paria zeta hla ani towa tlang ram kong le mun rem lo ani to wangin an mani lo lam bun tu de tan tran mun le big bona tur mun rem chang atama falama tangin ron pui mai phak ani to bok lo nen sipai lam poin an che chiat pha hle ni inalang ka ngai dan chuan ma lam pana an kal thei to lo wangin ta ala hian an inkul tangot mai ni a khoi zong poin kan hual bet ne to hle ni ti in October ni som paria tho tran jing khan CDF thu puang tu chuan a soi an ni lam chuan he convoy a hian sipai engza nge ron tel ti an sia lo thu an soi helaya anin khoi nuaina mun talan ron tia kan ron talan hi Myanmar Now online news ina talan dana nia thlan ron tia mizoten kan lam thin kha ni tura kan han ngaya ama ro chu kan source Myanmar Now ina talan danang hian talan ron ti in karon talang zel don ani ti kha ngai thatu ten lo hre ula a thome soita kang khan Myanmar chuan chung thunun tumin October thlatir lam atangin Myanmar sipai te anin chek lut tana sipai te hian thuang li in Chin state hian luta tuna kan soimek ma lam atanga ron lut te hi Sagain regiona Kalei township atanga ron chuang ni in falam paltlangin hakha an panani chimlam kolom hi Makwei regiona Pakoku township atanga ron chuakin Chin state chimlam khopui mindat an pan ve thungani CNDF lam soidan chuan hetia ma lam atanga ron lut sipai convoy lam ten lam bun an to ta ka hian sipai te thinrim chu mi pui nu nau chung anin hri thalia nilai zan le ningani jing khan talan ron khuwa in som pani an hala an then om kholian lo tak realty apo chena in som le biakin pakhat an hal bok ningani khan sipai thu puang tu Major General Jomin tun chuan realty khuwa chena in le biakin te sipai te an hal anga thu thang om chu adik lo ti in aphana saleya Radio Free Asia RFA point Major General Jomin tunan sipai ten khoi khuwa ma sa khobia buk an halo ti asoi hi an puang he nge ani heti la hian ha kha khopoya inkul
junta sipai te po an mani puitura local mek te kong lo thiang fai tur hian an thok chuak boka ma se an ni ho po hian khopui an chuasan rualin be an tok ti CNA political wing Chin National Front CNF te puang tu selected ni chuan a soi CNDF point thu chua siamin mi pui te chu thi le dam thu ani ngot lo chuan falam le ha kha in kalpona kong pui chu zo lo turin an hria tira tuna chuan he lam lian hi chin pasal tha le junta ho in beina mual ani tata wangin junta ho hian he konga kaltei kutan thlak lo le in phen nan an bang the ani anti chimlama chuan khom dan in azir lo ema wangin ma lang am ema in beina ala thleng lawa CDF lam chuan junta convoy truck somruk pali le teng pani ron kalmek te hi in rini khan be du hlema se khom dan awangin an be thei talo ni in an soi Sinland Defence Force CDF thupuang tu in a soi dan chuan sipai convoy hi thotan ni khan matupi ma thlang lam mindat atanga mel somni vel hla an thleng to ani ru asuna satba ka chhum leiwa ka phui tata avot em bok keini le anni lam tan po chetla ka harsa in beina po ala thleng theilo ti in CDF thupuang tu chuna soi helpol sang te hian chil pu bom an hmangna sa in sipai lampuin hei hi an tuar hlea falama tanga ron kal te ang bokin mindat lampana matupi ron hnai hrat tu sipai convoy ten pon konga chil pu bom ron thian fai pa zelin an kalmuang hle ani ingrin ni khan matupi atang hian sipai somsari zet chu convoy kong lo thian fai turin an chuaka anni ero chuan kal chak dawa mindat township ramri an thlen to thu matupi CDF ta chuan an soi sipai kong thiana chuak ten an mani lo bei theina rem changa piang bom hanga ka mhasa chung zelin kal an siama okrobani somporok inrin ni khan bom ka siper hian me cheno pang kumrok mi adeng hlum nge ani Myanmar ram buina kal zela oktobani sompuri atun ka thotan ni khan Mandalay City Development Office le Township Tax Office pali ta chu bom manga be ani pol pakhat Justice Mandalay People Defence Force inti te chuan social media kal dangin City Development Office be na a mo phur tu ani thu an puang Township palia Tax Office be tu te ro chu tu tenge an ni hriat ala ni lawa Myanmar rama khopui lian berta tu Center of Burmese Culture anti hial Mandalay khopui hi aming chu kan hra theu toina rinoma ma se anram I bob dan kalmang adang lam deu wang le ngai thatu te tan a chian jok theinan Mandalay chungchang hi kan thiam ang tokin han soi zaw le ta ila a thome Myanmar ram hi state pasari le region pasari a thenania ramraili taka Mandalay region oma Mandalay region hi district pariata then la in an district pakhat Pinma district chu union territory a da ani le ta ga wangin district pasari an omek ani district pasari jinga hian Mandalay district kaum lea he district po hi township area pasari a then la in heng township pasari jinga hian chaneya thajan township hi tuna kan soimek bom manga city development office be ani na lai ania Mandalay region Mandalay district Mandalay city hanti te hian Mandalay mingpu vek ma se an huam chin ain anglo vek ti viewer 10 kan lo hreron ya choma dar som pokhata bom apu lai hian administrative department changa thok ten in mu khom na anei lai takania building pakhata na thok an fuan khom lai ani boka sipai sarkar poi khoi tum tan chuan hun dikle thaber ani hialome bitam tak an omlai ania hall chung lam hoin bom hi vom ni ma se luna kong kabula atla lawa bom puak chu a ringin angor dur mai hall chunga omde chu an hlau phili kher mai bom pu anu loka police officer le sipai an thleng thuaya chulai muna om zong chu office kota thutirin heminu hian thil thleng chu an endik ta ani ti in thu don na chuan soi alan maidan chuan mi tuma thil le liam anom lova mi tuma in bom ron pai ngot tu kha an humi alo ani chu bom pu lai hian office zona tak katlana a ring boka ka kar khalai po ang hing dur thei eng thil nge thleng ti in karing karol ngam lova
in lama man mo takin kain khol hota ni ti in bom pu laya helai mun paltlang tu pakhat chuan a soi Mandalay City Development Committee Associate Secretary Ted Naung chuan a phone switch off tlat awangin thu chiang hriat thei ani lova he thil thleng chung chang online news sang sanga talan dan po ai dang put mai he mi chhun vek hian Mandalay District huam chunga township pali pigi dagun chanma thaji chaneya thajan baha ong meya tax office pali chu bomhanga awala be ania Radio Free Asia RFA Burmese Station in apuan dan chuan Mandalaya Municipal Office le Revenue Office te bomhanga be ania pisa na thok pathum le tax petura kal civil mi pakatin hliam an tuarani township danga bompuak chung chang ero an soilang lo mai theya media report a mutur a omlo ani sipai te thil ti dan du lova do dal tu te chuan mi pui te chu power kui man le leman te pelawa sipai sarkar sum shrek turin an ngena hei wang hi animana chia pe na mun lingot an be ni pathiani kalta october ni som pasari khan tingyang people defense force pdf 10 civil lir thei pathum manga sipai injui lai an beya major tiamin sipai pathum an thi sipai ho chuana civil lir thei pathum te hi an chena sale tingyang pdf to puang tu in a soidan chuan sipai te hi Thabeikin Township Mandalay atangi Mandalay to Bamo Road zoin an chuak don ti report an donga PDF pasal thata chuan jing dariat vela mongkon khobul ti giang chimchak lam meluk vela an lo lam bunta ani chilpo bom hangin kan bei phota anua bom ka chua chi in kan bei juya kar pakhat chu a chene khop mai a chunga cheng depo an thi vek kar dang pani po an cheviawani ti in anin be dana soya he kar chunga cheng te hi an thi ne le ni in soi ani he mi zan la la hian sipai ho chuan motor chia le sipai thi te ruang hi an hlom fel ngal ani pdf to chuak hi fin fiat tlak ani em ti in journalist te chuan sipai thu puang tu biak po tamin an khola na se angai te in sipai thu puang tu hian khol ala de du lo em lo ani ti giang tual chung mi te chuan tho tan ni ni leng khan nun phung apa ngai ti soin sipai patrol ero an omreng thuan soya September ni saria National Unity Government in rampum be pui thlak an puana tang khan sipai te hian ti giang township puam chunga mi som ni man to in mi pariat an that man der to bok October ni so pakhat kan hi kalta po khan Myanmar sipai te hian ti giang nar lam mel som le ko om leithar thingtlang khu an beya khoveng tu pdf tan en hian in bein pdf pasal tha panga ngotin nunna an chan pha nge ngeya e ba ka hian sipai te hian khotwal mi thalai then khatan man bok ti giang pdf report atanga alan dan chuan ani lampo hian sipai tual chung ro rel tu le kok tu dalan te mi zanga vel zet an that ve bok October ni som pokwa sang ni som ni pakhat thole ni chhun khan falam puwa Burma sipai infantry 268 kema om sipai ho thahlo tur poisa chiat nuai zani som ni chuang chu an ho tu pa sipai lal ye yin thu chuan la chuakin abial nu nen an tlan bo pui dai mai dual chung mi pakhatina soidan chuan sipai lal ve tak tin thu hi falam puwa Burma sipai Infantry 268 kema thunei tu ber sipai mun pui atang puwa an biak ber thin chanchin engkim an hril hriana thin niin soi ania nimin chun khan sipai te thalo chiat nuai zani chuang ala chuaka kema le to lovin a bike khal lai po konga tlan sana a bial nu nen an tlan bo ni in an soi Myanmar sipai sarkar in Buddhist festival polin sipai ro rena du lo na lan tina le an mi man zinga sanga chuang chua zalen atiam nuwa thole ni tang khan thu chua in an chung te nen an in mukhom te theita a an thu chua ang hian pheng mitang te an chua tan ta ani February ni kata sipai ten ro rela an chan nuwa sipai sarkar du lo na lan tirin ram chu mun sang sanga nor huai hotania nor huai hot le sipai te hi an in beizui ania civil mi sangkhaza chuang in an thi pha towa
sipai te chuan nor huai ho zinga mi sang riat chuang an man bok yan gon tanin atangin mitang te hi thole ni khan chuatir an nia tan in pon lama an chung ten an lo muak ani tang chua zinga hian Aung San Suu Kyi Party National League for Democracy thupuang tu Maniwa Aung sin le comedian lar tak Zarnagar po an tel sipai sarkar hian Buddhist festival polin tang te hi chu ani ti soima se activist te ro chuan Association of Southeast Asian Nation ASEAN in sipai sarkar laka alung oilo wanga summit nei tura Myanmar sipai ho tu asom du tak lo wangin ram dang te laka ming ti thatna na hetiang thil hi ti ni in an ngai thung heti lion tual chung media te chuan sipai ten an chua zinga mi parliament member journalist le midang engama zat chu anu loka an manzui le ngal in an soi report hi fin fia thei alani lowa prison department le sipai sarkar thupuang tu lamin engman la soi lo bok Myanmar tual chung boina thleng mek ti topa boruak muan om theina tura ASEAN le Myanmar sipai ho tu in himna an lo siam to chu Myanmar sipai te hian abik takin an kaltang pui lo nia soyania an lung oilo na lan tirin October ni somni paruka tanga ni riata ASEAN summit nei tura Myanmar sipai ho tu hi som an ni talowa aya non political representative som an tum tazok ani UN Special Reporter Tom Andrews Swan sipai ten tang an chua chu lom ati thu soya hemi rual hian man ani na changkha thil lo le thinur thlak tak ani thu a soingal bok sipai te chuan an ril ru an thlak wang ni lovin norna ana sata wangin tang te an chuani ti in Twitter a atalang Myanmar a UN county team chuan sipai ten thu neina an chan hnuwa ram chung din mun chuan that lam alapan lo zel ni soin mi maktaduai thum vel chu chomdol le ven him ngain an atia kumtir khan chomdol ngai hi mi maktaduai khat vel anoma sipai ten thu neina an chan hnuwa har sana tok hi mi maktaduai ni in an pun bel le ani ti in UN Secretary General to Puang tu Stephanie Dujarric chuan asoi ole khati chin khat tun trumatan chuan kan du tok le report donanga chanchin thar update le ngainom tak tak nen kan lo kil le thoi ron nia viewer te hne nangen na han je ve leila viewer ta zinga khan kan channel min la subscribe saklo in la omani chuan subscribe ti kha min lo me sak ve keu ula te chuan subscribe ti in me nuwa khan notification bell kha in metanga ola in dale ronia kan video upload tharte in lo dona in lo mu ngal zel thein turin in tan po awel samzo na turin notification bell khai metanga ola in da don nia